Kaseng Riboy Youth Organization RBYO kawai nagi seng kebeladap ban pen itu pajba ialah kaseng hagi pajba ka Riboy bat karukom trekam jengka ban syakri yau pajba haga hendriu tarik unai wing araja arpulai kalau wan syakmat ban pensai halor ke kubor kabel pen I dau shulong mil ukur wa ka atiar halor ke jinglik lumpisa da ka ba ai reset bat ban shim sanspa tengka Habawan ban aji pensai u presiden ke RBYO ubaya teilang lapang ulawan ban pentip halor karukom trekam kaseng kebelas dang ban trekam house nem arajar khatsan bat habakren halor ke reset ula pentip baka bakat do ka baka seng ke penon kam reset ban supan jingerap ke day house nem arajar khatnyo halor ke program ban ai jingerap yaki kon swet ha yam Hakawai kaliang presiden ke RBYO ula pentip ru bahagi por baladam kila dan gibri gibapenon kam ya keresit ban krong bat menta ka genti ula ong kaseng kan twet yakini gibapenon kam baklaya ka kerteng kaseng. Ni nak kaliang ka seng jong Riboy Youth Organization ngalong kumu nailam ubah klidu buat presiden jong ka central body. TKA ke bang idon ban pensai pai ba namar hadin ke ba kani ka resit slip kala ligno lane kala property no aki ha ka lap thai khobor jong uslomil te hachi bentai nak kaliang kaseng go jingi I bitar mo ni dap nak jing sudom habol ni bentai go jimi namar ba ke ke bangi ni trei boros kata ni trei Vietnam ta go jong ki pai ba ni trei Vietnam ta ke imlang kasalang nam ta ko ri ba che benreu te henrei hadin ba mi no kitu ki resit slip te jong ba kitu kato tani kiseng te henrei ngangan kran bet tek yakani ka seng kaba de gojungi ka RBYO te ngani thu shapi ki pai ba kanang ba penchai alor kani ka penta ngi nglaya denti lakumba privately kisnam lightly kisnam ila shakri nam ta ka themri bhoi gojungi te dang ha kiti kisnam ki baladap no kidon ki ba shim kabu ha kateng jong kaseng te bat ke ga rai lane ka constitution jong kaseng gojungi ka long ba kino hi ki ba le hakajing pom petip ya kaseng ki balik iki kambean kemun karai jong kaseng iki long bande ban weng bet mardor ban ban bet seng be iki te men hakini ki nam ki baladap ki ba an shitu hp ngamla ban jar kerteng ndegidon argot ki ba ashim kabuh kerteng jong kaseng ba ki la penon kamru ya ki reset ha ki jaka ki ba pher te bat menta pade kindiam kumtu balapau tu reset ka ba menta te henrei na kaliang kaseng ke jungiru ngin hab ban yaiwat susu yo lese yo dangdon shani shatai ki banang penun kam bakla be ngi kane kersit te habai de bat kane kersit hi ke ba ke ba ga ban pensai ke ba pau ha kane ke shong mil kalong ba ngi na kaliang ke office jong kaseng hi ngim den sitip ya kane ke benta kam de hi ke buan na kaliang jong kaseng te henrei kane ladon hi da mano ba shim kabo te bat ba ngamla banjir kerteng ya tau breuro kemut ba ngi na kaliang kaseng ngi lade ban weng hi yo na kaseng kejungi te bat susu ro bat ke ba ngi na kaliang kaseng ni don ban penpau sapi ki pai ba ha kane ka janmet ka pamenta ka ba pilak ban ya saki ling ba kane ka social media ha ka ba nga kenturo ya ki nong print mo ha ki jaka ki ba pher ki badon ba phimde ban shim krumar ya kini ki ban print ni kristet lane ban print ye ban snai kisil bat kumta terter ki bahade ha ka kerteng jong Riboy Youth Organization kene ka message ka khobor sabaro ki printer ki ba le ekene ka benta la de ye ki letterhead la de ye ki cashbook lane bat kumta terter la da khlem da yo da ka forwarding letter naka office jong ka RBYO kata ka dengan message bat sakawai bade kalong kejing mana kane nakaliang steng gojungi bat kaderu ka warning na kabenta kino ki bashim kabu haka kerteng jong kaseng ni na kaliang kaseng hi ngim don jing mapsu ani shikmat ban ya kino ki breu ki bashim kabu ban le krong pisa ban le lum pisa kerteng jong kaseng kane ka warning ka ba ni na kaliang kaseng ngim don jing map ni la ban le shikibor jong ka anro kane ka khobor ka basai na menta kino te ban ju khobor ni thu ipi bangi na kaliang kaseng hoi ni penun kam ye ki reset mo abangi ron gino ki program abangi le gino ki charity program te last men arja khanyo kata ka bangi le ajirap ya kate ke SOS ka jaka reconcile apo dam te hapo umyam pelun Riboy district te ha to ko por ni le hi banlum gidunsion te henre hadu tat mentahi nadu kate ka arja khanyo hadu mentahi nakale ka office jong kaseng jing ngim pajudan ka jing le chikino ki jaka ban le lum donation ban ni ai tu slip
te kadai kata hi ke jing pensyai na kalyang ka jonga kumu president jongka RBO